me pu speaker khove la hian fam kim lo na ramania thil soi reng reng ha that na lam that lo na lam soi tur hi chu om ve vek zel mai he bi lai ro hi chuanin pu speaker that na pakhat che ka mo ke ma chuan MLA kan ni tram tira Bible Society na Bible min pe khi ka chiar na sat pha mai chu chung chang soi na tu chu ke ma chu na that na ka mu chu na ni ti kha kan soi ve du ni tu chuan pu speaker hei hele khabu hi ning lo ani ta se amuf tu pa khan ni ma ti na ron ko ning ka khade utlat ani chu wang chen a let ling da utlat ing kan ko utlat mai a chun thu hi kan khia chen anga in ka sia ani lo zo in kan soi ta lek lek ma in ka sia a poi ka ti tlom ngam te thil thatingam te hi mi hoi sen kan ti te chuan ni chu mi ro chuan thil tha ani lo ti hrenga tili tlat tu te hi mi hoi sen kan ti ve thovem kha kha chu kan dul ro in jot tai la pu speaker he biler on chua hian he ama khop mai ali kaute ti te oma he bil chung changa hian enga tinge bil danga soya omlo FIR te thelu ning ka ria pu speaker ka ria chol lo chuan MLA te property ni to chuan public property ni don lo mi enga tinge MLA te min pek to chuan ni pui jong jong in ka ria chol lo chuan state danga te chuan hatiangan pek hi mi pui nol pui nan lo discuss thina ni a chua nu yan chu ta bang chuan ro rel na dika chua theina turin enga tinge he hi je bru tre ta hatia hausa phar ani se thiam har ka ti chu ni nuwa chu mai po ni lo kan la siam thale a huna kan sei thei lo kan som le voin te hi budget discuss ni general discussion a guiom ka ti pu speaker hemi bil chung changa hian kan ko khan ten kan Sawiho to a ko khan rem ti china kan regulate don ani ti kan house leader nge na soya he tong kam dik takani pu speaker eng ko khan nge an ro na eng ko khan te nge hemi apom puitu ang dova a soi te hi ti voin ngen ka kha khop mai hei hi chu min sul nge te se ti kha ka soi duwa tin pu speaker a tir lama kan soi du chu user te in te hi ko santen an phal lova Mizoram kan NGO swai tu ten an phal lova kepo NGO ate member kan ya ko sana po member kan ya ten chu ba ka MLA kan ni theina tura official candidate min petu chu MNF party ni MNF party chuan constant chu user lo zu in lo te ani chu wang chuan atir ma hian kan soilok do chu he bil hi ke chuan pass karem ti lovani ti kha kan non soi ve du ani pu speaker kan he resolution ron move to kan minister zom takhan he bil ron move to kan minister zom takhan aron soilan thil pakhat ni han soi chian du kan ya ko khan then khaten grape wine sakramena an mang ti aron soi kha soi chian thain ka sia Bible na china ka ron lek chuak to a Old Testament thu thung huya hian ka mu ve dan chuan zuan soi na hi wen yain tiro sekhar khemer asi sobe khomes te ka muni heta hian tiros bi ka hi grape atanga siam ani a hei hi grape wein kan ti ani a rui thei tura an siam ma grape wein kha tiros hian aron en tir ani a chuta chuan sakramena an siam hian baptist lama chuan sakramena kan man don hian hei hi rui thei thil ani ma in baptisina ho tu ten an du dana an han or darani chu wang chen baptisi ina in pu kha a tha ka ti lo hei hi chu
tu dan chuan hei hi ko khan chona aniam o te kati he bil hi a tu lo ka ti khop mai khatian zonga in soi sak phei chu tin voina hian pas taila pas tu te hian biak in a thu kan sei le ngamang em ke mani cheu in en teng u tin he bil ro chuak tu hi ti emoni reng le pu speaker iding lama MLA te hian an khove kem he bil ro chwala hian text lalu tak silo amove to improve speaker text alu don lo atia chutiang ni box si enge he bil hi pa sa tuna nge kan ngai pui lo zong chu mun phia te marcha te ai eng te ni ai eng biar te marcha biar te kan siam do na mi mun phia biar te kan siam do nem ni ani box si lo ani si chon pai nei pu kan ti chon kita mif ko te kan nei mi lo mi chin chi pa khata han ji zong na tian ti mai lo man zo kan ti du si chuan tin MNF in grape wine in on ti fong maya adikalom grape wine chu anialom pachina ka soitong han grape wine hi bible chu nga hian a chezo nga soina a mangmu lo tani in lo chiar don nia na kina a chang te po karon filan chu tiang hi in don ve khalo chiar ve ro tin pu speaker grape wine kan ti chuan pai ni pu wine te po ron ti ve mai sela khami bi ka nga khan kun na thok tu ten mangai tak ani chuan chu ga che pai ni pu wine te papaya wine te ron siam ve mai ro se pu speaker lai hi aron ti lan lo ka chiar chuak do pu speaker I phal na in helai hi kathia mangin mizo tong pon ka let du ten he bil hi mi puin muro se ka du bok voina tang chuan pu speaker an amen na section number 2 QB hian local food beer anti local food beer means alcoholic beverage made by fermentation of food stem or grain produce within Mizoram fermented naturally from itself or with yeast or other substances is for fermentation tini tahian chumi ani chuan he tahian food atel chumi baka stem atel grain bu fai ang chi hi tel chu ga jong atinga food chawa min kalpui grain hi engani bu ani chu ani le yeast hi doi dimani doi dim man phalani chuan heta other substances ala tizui khami ferment atoi theina tur zuai siam theina tur khan tunlaya be ten ti kala humia lo be te kharon tol da sela a fermented nan chu wang chu heta hian a phal vek chu wang chuan hei hi ke local food beer ti lo hian an du chuan pineapple ti du chuan pineapple beer ti ve mai sela grape wine kan tiang khan pineapple wine te po ti ve mai sela kun na thok tu ten mangai tak ani chuan ten pu speaker hela hian ka soile du ahlia omnia lo chapter 5a anon in sat to bani heta hian he chapter 5a hian enge asoi uluk devin kan chiarangai pu speaker heta hian license te permit te price control account chung chang te soya heta hian pu speaker I phalden helai to te hi chu kan chiar le te ang takhatna the commissioner or competent authority duly authorized by the government in this behalf may grant permit to the dignitaries of foreign and domestic and tourists to allow them to bring liquor into Mizoram or purchase liquor from excise and narcotic during their stay in Mizoram titeni hey hinga tinge pu speaker amove tu khan aron soi pial dai pakhat maron soiran lo chu wa hing lo ni na ma hinga tinoron ko tlatani he bil hi chu wan jon pu speaker kan excise department an Jordan tin tourist hi a definition enteng u vai ministry po anon ka jon tourist kan yan ti chuan anon kenglu thei ti na don lo mi
ni pon lung le kal tai la tourist kan ni don lo mi ka bia la te chon va kalila dar kar som ni pali va cheng tai la a definition kha en chiang teng u chu wang chuan heng hi zu zor na le zu in phal na le zu ken phal na ani lo mi chu wang chuan pu speaker adang soi tur tam viawa appoint to te in kan se ni a amaro chu amakati nachina bible chang ka soi lai mu dur dur mai na tinge bible hin ni jata mi pu speaker adu ta na chiar thei turin heng bible chang klem te hi kan tar lang ve te ang Genesis bung kwa chang som ni pakhat bung som pakwa chang som thum pakhat te Samuel panhina bung som pathum chang som ni pathum chang ni kwa te Deuteronomy bung som ni pakhat chang som ni te Leviticus bung som chang kwa te Thufing te bung som ni pathum chang som ni khat bung som ni pakwa chang som ni pakwa chang thum nga te FSC bunga chang som pariat te rom bung som pathum chang som pathum te Hosea bung li chang som pakhat te Isaiah bung som ni pariat chang khat dang ka lo cher ve te u hei hi kan don vek kha chu wang chuan pu speaker ke chuan ka mu ve na chang chuan hei hi bible en le kan ko san suai tu te ngai dan le NGO ngai dan le min sponsor tu kan party te ngai dan atanga kalak chuan he bill hi pass karen tilovani pu speaker kalame hello me